Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Asab rifle long boring ahoy kes belong dun thega bang phua phan Karbilu chori asong Bogojan District Committee atumpen ahem am humridam si karchu sai kedeng pon. Karbing lo termas council atumpen spatir pi pon si engdeng thongke pra hini than bang arai ni mesen pen ketalon pachun pon. Lands Owner Right Protections Committee atumpen phrengke amai kang ni pon. Ding a picture per kason se pon mentune pu Karbilun kan marjan ipu pon tanglo. Tharmit langsu LP school long lo than bang arin dipach don dun si tok langa puthak chirok to mai paman pon. Non puthot birtang ton pen lang pon sinang. Borjan konsensi ki parlopon kania be lakha hini arong amegar dhont inti lapen ki kareng teron pitum asupu Robin inti ke spaduk pena jok si Assam Rifle along nursing assistant anghoi ke palong dun theka pot kedam tang chichi ni pai phorni KSF Bogojan District Committee atumpen aheman homridam si karchopon kedam tang arko ni pai ingkora phorni pensi labang sovereign anghoi joining dun lo lapan ki chiklojon troxian ke basic training silong along pensi patang pon lo alangli kedam tang surhini da Chris sirkep aning kan pensi Assam Rifle RTC Center Dimapur along si ningkan priya farman han an kachtuna sai chongdat dun lo lapan ki alangli Assam Rifle along boring anghoi aning hang piga jok si patai ke thoman alangli bor idun pensi labang sovereign anghoi palong dun theklo HDP pen sarpin pudisu Karbi Longri Abirta 2022 September 1 already so say nearly ready though and then 25 January nearly joining now and then nearly post bang nursing assistant then nearly non basic training do or Silong nearly training too and training 7 months nearly training good lah dan 3 tarik bang ni leave long ini Sunday ni pilih hem nam pilih lo so dak army long mane Assam Rifle long RTC center sutubi ni ada kam sekian dun bo dia ada 4.5 years lo ada kam sekian dun bo ni ada nili kulit angci mate hanan titun hai si sekian dun ceng hen dak pen nili idea lang dun lo bang really do tame ko ning hang dun le he tame bor idun da long dun de ti nearly 3 time try and see long dun le he bang first mane ti cheng hot bang ta running long fel dun de ti idea with that ma he second time bang ta return long fel dun de ti amat nearly mathalo sardum da nang have dun le he ada free course do free coaching he coaching nang than lo sar nang rap dun lo kan nang rap dun lo coaching long dun lo ni di class en lo da tuition te men dun lo da then idea long dun pen ni di training bang on dun chuk lo nang li non lom obeg mi dum phan ko PMSS ping tu oi ni man sisun la pen lo te ini mane rong lom ju red mate lahai bor ite lakai ison mission mane kasing tu rasai tame mission lata then bor ilo te yatta long un mane di bor I mane paduk chok che te long le then ni di tame an bor ilo ni di kada kam claim dun bong tame ni di 3 baji Aju 3 baji pen so ko nili 5 kilometer daily running ko 440 ma 30 lom nili ako kam claim ma podo te ako nili kole tami kole inchi ko mes la an han la hai tunun ko acharan ko ako aning sam tami kam dong 50 alo blote ako ila ako running sampai 50 sampai bor ilo oh hingarong lo nili tum ki boy pen claim pen su non dan ki manun ke hingarong lo
Mình long phi ăn lọ ăn nào mình chắc thì từ mi bên trong đất chót tâm gì số bắt đục lo này chỉ bắt đục pi lo pi phụ pha mà hàng phát lào đó mình đi chửi đó là số phụ pha bang bang số mà là mình số phụ son đô tê mà thật yes thế được Kedam tang chichi ni phai phorni mangki lothan bang tum arani mate teachers day labang suarni bang ani kan wang sami det pi angkang along ongtung school college university lapenki kaprek eprek logachori ahong klam along sami ke talon pon bang bomason thak thak si kedam tang pai pai ni phai phorni sami lothan bang arani pache don don pensi Karbi Longri Tamas council atum pen patir pi ponsi district level engding thongkebra hini lothan bang arani dipu langkung habi memorial tan holong sami paman pon labang solo than bang arai ni ke talon pon ahut Karbi Longri Tamas council atum pen ke chpehem pu pon along alu hiaman pen MLA bida sing engleng education EM Richard Stobi EM's MEC lapen ke board chairman pen chenglok ongdung lothan bang atum same chitong dun in securing A+ schools to their labang solo than bang arai ni ke talon pon amai long same Karbi Longri kang pi along same la an chu se tok lang na kang thur pon thuji mate Karbi Longri kang pi along same quality education lang sik ipa me pon thuji aphan pura bangkep education block chairman atum phan same pek pon thu labang solo than bang katalon pon amai long same kedam tang guna utsab ahut pharo sira throxkep school performance A+ ka chapel long dun atum phan same engbai pon si karchu ajai mek pe pon lapar ke retires teachers mate lothan bang atum phan same manpeng pi pon si archu pon thu lapen non malom ka hurisai special investigations unit made SIU stami pravjin pen chun ponpo la sopu ta ke matha pon onang le lobusi education EM Richard Stobi pen pharangke thing no ning je pon asi hang lo mostami alang li khong bahira ke doko ka joini tum khong se kopen sami tum long aku bida singleng di fuele alang si chief guest sabi tum ang si ini penang analam the ning kipat hipon teachers atum fan alam the kido kita alang tum pena joini si pini tum education ahin sami paprang pon alam the penang itum chief guest pen tham pon lalo apen teachers day ka celebrate lake overall Indian atum na chin itum vice president aprang Krishnan lase alangli kamatha pen jok ka respect pen jok teachers atum fanta man peng pi naing pu kamatha pen jok sin so teachers day celebration day bang celebrate le ini itum along A+ school atum afan sami itum felicitation a program bipon nong e kapajir pon son si pipon te encouragement education na itum paprang piglo pu fan kalis improvement progress bang dolo paprang bon bom lo itum sami pa philo paprang pot bom lo nasi chugiram tang sami isi result 0% bana school sami itum 10% nang long lo aja school 80% long 95% lo kang hap nei school sami tu fan 100% sami na paklang ngo kadok awe ka chipaduk teachers tum peng chipaduk di lahai pena joksi team ai sabi tum kam klem pena joksi tum education nami non tami kapachilar pon thegi reformation ke ban thegi fan ako CM sir kamatha a vision a mission 2025 fan kamatha tu join si non head jong sami tum 11 block education chairman appointment PLO ako pini lang tong sami ako so teachers there ni archu ponlong lo la 11 blocks a chairman atum doan sami lumbajong penchenglok ha nilip penchenglok sucheng doana block sami 11 blocks long latum amethang a block long visit po sudden school visit sami latum tampo school along infrastructure problem pima gido latum enpon po la block long maselang tum do po haladaksi visit po la per block mission coordinator po tum pen sami tum chingki chethan po block long dama damdima CRCC tum duty chiklem klema school teachers tum por teng dama damdima jongsi tum block mission block o education block chairman atum si nili fan report nang pipo nili si ako itum kachingon a CM Dr. Tuliram report ronghang fan report pichupo lake education system
anak tu si itu ki chairman ki picture pasti koson si paprang pon thegi ma la fasi itu mat hapon bom siningarong lo pini teachers day celebrate tulong la pen MEC nitum colleagues tame nang chetong dun pen nitum celebrate long lo la son dang si hamre na long tame chief guest ke itum IML Rup Singh Teron lo hoda ke guest of honor ke ituma kone ham sucheng IMEC amat lo la son dang si penan ituma ajak ke Rina si latung ta SIU pu thak dola la nitung klempon bom lo apor technical problem do la support si acher su nitung apor enang kok la chokji sita mathanang mathalam no thang na mathanang chokji chun po chun Kedam tang chithi ni pai phoni bumulang solems inspection Bangalore along asai hemalong land owner protections atumpen Frankie mai kai nipon labang so Frankie mai along Bogazan LLC ang kang parlopon forland lapen solar project along kumani abang phutum jong si amen kin jok apan ke bor idu lapen longle hem phuvek atuman si compensation atangkal longwek nang si lapen jong si kumani abang phubang phietum ben joy pen labang so asai bidi lang nuki claim dule putangti Lands owner protections atum phan jong si pachini lo putang te alang litum pen arja pitun thibi pusi labang su Frankie mai long alang litum pen ningje pon not kai kachilar apora political parties atum that council atum punon by assembly punon ba parliamentary punon sitabe Karbi Longri Abirta project nangi pido piglo kasodi mo longley most probably longley so in law sinon for example bini airport pan punon wa solar project pan punon matenon la pole na pan punon sitame non high saiban bini bono sitame ili tumakaya tombang kedam aprang a generation of tomabang kota ko hormubang an importance ki PPA joine biniarni ili to ko alma a value kelong niya tenga bang a value pinidon do ba ko mani ke that ningkat paros sa ko din kan do ko protest kami longle kota kami da join pen alang litung ala protection nang ko protest kami alang litung mapanaban so len position ang pen bini compensation tama ya ta ko kami kelong litung kami to ko high bini kasi lahay ka pawede dia pan monoti kota ko hormubang ke non arni ke si documents ke ana necessary documents je laso pena joni ben tang monte akan ho ka bede tengi ko so ka chai kom te ye pan abang si la so message ke pale je pan ko joni ben sila ban so mo ban ke mang tang tek lo pe kininga ni an kan si pleng lo kasi laso amay no pena masi nili ansong mate Karbi Longri Council apan sa kami kachining rikon betul kan tumapan kelalo si non along son project along kap Karbi Longri mate Karbi teman le kapar lo kono ke genuine tumapan ana bangke alang tumapan bangke justify je pansi chuning rilo jete ho komane anggong dalal kachiyo kun jo ka jene pen alang itu kana hok tokok kulo tante alang itu kan justice dipialong alang itu kan jeradon po pusine di Karbi Longri Council pan kami ning cete pado kono si wajilan ani dadak non detando elitum Karbi arong elitum la LRPC atum pen jalin si elitum ma longley tap seminar a program system ini tum sedeng konji pan elitum kaching wai mekdo laso along ini tum kedam bilo alongan sitame arong ada rong sartum sitabe nanga cerap nanga cetu di pan alami tum pen lancas sitabe tum long koniglo si la non dasimet pera bangke non la Asian Highway 1 mate national highway 39 along foreign and lewek ko wala man ke aholo lasi labangsu alam muda ko ke damtang anikan 2022 September 2 arni nilitum karantia mai ke pas andaman solo karantia mai ke pau sakame nilitum warno je da komani dalali tumabang komani kota ke dan board so lang komani tungge
Eksunia pata colang advantages to pen alang kumapan ke bai cukai penabang alang itu pinia mia dina solam pipo nang itu dile tu 50% ng pinang kulaya lahay alam ka cukai pen nang itu labang selesai kedai ngabang ke ington ko si memu ate dile tu pen ka cukai tong si nang itu labang selesai alam kini tu kelong lo le kulo tante labang ke dile tu sitame isibak eksono bang ke to nan kokko. Kasi sobang sa minitong pancake bomb lo si bini so may long effect yung paper na sa ito. Ding e picture atumpen kason sepon mentunepen tenepu karbilun kan arjan mohor kene pon patang pon si non ke bang ji chithi ni pai chokari bang labang solun kan arjan seme ipu pon po bang solun kan arjan long gasparjan du bang phubang phietum labang ke sar bongrum urmili terang pi lukhiram ihi roslint ingtipi lapen ki he bibi dance group atumpen si labang suke kanalong spaklang ponlo producer alvinson be Karbi Longri Abirta long same singer atum mate lunsepo bismo hanse lapen lunsepi namamika kropi lapen music bangke warren rongpi hembiri studio director story concept sir tokbi songsar bongrum so autographer song bongrum dop lapen editor sarman terang aerial view rakesh keling assistant semi photographer dilip terang mua rupjili terang pia tumpen silabang so lunkan arjan sami sonse pon patang ponlo kedam tang chiti ni phai pho ni west karbi anglong hamren consensi ki parlopon ronghidi turmeric lps school along sami lothan bang arai ni pisi ton dun pensi karbilo charlie song hamren head branch atum pen patir pi ponsi labang suchrok to ajai mek pedopon bangso ajai mek along sami karbilo charlie songs hamren arupi atum pen patir pi ponsi turmeric langsu lp school along rong mangwe lp schools lapen ki rong hidi ma school pen chenglok si student lapen lothan bang atum pen chenglok labang su school along ka charlie bom usomar api po tum sami chitong dun si toklang aputhak mate logo charlie aputhak sami chrok to kamai sami pedopon labang so chirok to kamai long athipi ki enpon labang ki a man without education is like a blind man to see athipi enpon lo labang so mai long KSA central committee pen province mung hamren regional committee pen maipu babul tokbi konchun bang prosonto ingti sport general secretary province be lapen ki humson teron assistant general secretary tum chetong dun mai long KSA head branch pen lothan bang arani mate Teachers Day already pasi dondun pensil bang so chirok to amai sami KSA head branch KSA hamren head branch amai pu chimuthi rong pi pen ke spam pu pon amai sami mesen pen pachun pon hamren pen raikom be Karbi Longri Abirta pun lang bi po ronghong rang bong pen rang po up to hajeng khale thor bang pam si BA pass bang do like min road lo hamren no si check dak lo hitim lo so la so ligi hotel la so ali keng BA pass bang pan ma geduma ada ta find out nang tim chini po bang kep bang krep photo duma ma laka homosti the bi ati tem flak dak ali lo lagi pulo te mathano hamren homosti ko sonji ba pida education hin laksine autonomous council akchari pon sia ma kai ban me chuni ripon no la inglong awar kapuri LP school tu malong ana bang ke asap important bang pining la pen la bang nang tu ma medium ma ko chuni tu lo sa richard to bi education iya man me chuni no alang li kai tapu quality education la pen mission 2025 polang ninge vera lam lo la pen ko alang dreams lo la si la mission 25 bi pa success por la haya rada tumban alang li same special team nang to pen ko PPC dadak tapa pidunang kong malhay ka study pan alang tame amuni nang to pen study pon nang posinili tum men penta tuning ridno Pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom